Kunodaba engifisa ukukhuluma ngalo. Ngilibhalile lapha ekhasini lethu la Facebook eMsebenzi Sto Media SA. Lolu daba isihloko salo sithi usizi lwentokazi esemtube emachibini eyala lesitobhini eNewcastle lingasaveli isokalayo eyayilithole kuFacebook. Ayikho into ngicela ukuthi umuntu asilalele kahle lolu daba. Ngicela ukuthi ulalele kahle lolu daba ngoba lubaleke kakhulu. Ikakhulukazi lezi insizwe ezingekho ku Facebook nako TikTok nako bani. Uyazi ukuthi umuntu ongekho ku Facebook na ku TikTok uvela kholwe ilento eyodwa nje akayizwa ukuthi uyenze. Khona wazi ukuthi ku Facebook kuyafetshwa. Intombi yakhe noma umkakhe mayino Facebook shothi uyafeba. Ngenxa ukuthi wathi exoxelwa udaba kwavela udaba lokufebe no Facebook sewazi ukuthi Facebook kuyafetshwa. Kunentokazi esithumelele udaba lwayo yakwamkhwanazi la eMtubatuba endaweni yasemachibini. Ithi ke lentokazi ngomhla ka6 August ngolwesihlanu omhla ka6 August 2021 yake ehlelwa isimanga nje esi naye ingasazi ukuthi savela kanjani. Yaqala ukusilandela lapha emva kwalesi sigameko yahamba yabona enye post esasiyibhalile ngensizwa eyasebenzisa ifake account. Insizwa kaHlabisa yasebenzisa ifake account yayenga intombi yayo yayisusa kwaHlabisa yaze yofika eGoli intombi kanti ize kumuntu wayo kodwa yona itshela ukuthi ize kumuntu ejola naye. Sake salikhuluma kakhulu lolu daba. So from lapho lo siswa semachibini sokhuluma ngaye wabona udaba lolo daba esasilibhala Facebook lwe-fake account. Wayesiyaqala ke lapho siyasilandela ke ngoba waze wasilandela na ku-Transformation Live ngoba siyakumenshina la. Wahamba ke waze washare lo lethu udaba naye. Uyasho ukuthi waqala ukusilandela emva kwalolo daba lwe-fake account esasilibhalile. Lo sisi ke wala emachibini eMtubatuba eKZN. Uthi uqome endaweni ngicela ungasisho isibongo ngoba bazolwazi lolu daba abantu balapha emachibini eMtuba. Ngicela ungasisho isibongo sendoda yakhe sikaBaba Oyingane. Uqome nje endaweni ngakubo khona lapha emachibini wamkhwanazi lo sisi. Akamdala nje. Ukuthi nje uselotsholwe noma ke ngaphelile. So ke uthi lo sisi indoda yakhe ayiqomile la endaweni ayinawo Facebook, ayinawo no TikTok nobani ayinawo no WhatsApp. Ayinawo nje kushuthi i-social network ngoba iphatha lokho kuyifoni nje. Kodwa ayiyona impatha futhi. Futhi ayindala sikuthi indala kodwa ayinazo lezo zinto. So uthi ke lo sisi kuthe ngo 2021 la in fact ngo 2020 isigameko senzeke ngo 2021 kodwa kushuthi ngo 2020 kunensizwa eyam inboxayo lo sisi yam inboxa lensizwa ku Facebook yayichaza ukuthi ngiyase Newcastle yayichaza negama nesibongo base bexoxa ke yashela le ndoda yashela le ndoda ishela lo sisi yamshela ku Facebook. Uyabona lento yokuthi akekho umuntu oxoxa naye ku inbox enibizana nje ngamagama amnandi indoda yakhe ayikho ku Facebook. Uthi lo sisi kwaba yileyo nto yamshela lensizwa yaseNewcastle yamchazela ukuthi nihlala eNewcastle ingiyakhona eNewcastle yabo bashelana baze banikana inamba bakhuluma na WhatsApp and everything base beyaqomana. Uthi lo sisi ngaqoma nje nami ngavuma ukuthi ngiyamthanda ngoba uyabona nje ukushela ku WhatsApp naku inbox ku Facebook yabona nje into ayingazange yenze. So wagcina seyiqomileke lo sisi wamkhwanazi. Uthi mayeqoma lo mfo ayebejoleke lapha ku Facebook ku inbox na WhatsApp uyabona besendelane lokhuyana lokhuya yena ke lo sisi thwa engagangile kodwa lo wayigangile lo ngale wayigangile ngoba babesendelana ngisho izitho zangasese and all those things.
Uthi ke lo sisi enye into eyayenzeka lensizwa yayinemali yayimvele imuphi imali lo sisi lensizwa yaseNewcastle yayimuphi imali nje ivele imuphi imali yabo uthola imuphi 500 rand mhlambe nge15 mhlambe nge30 iphinde imuphe noma u200 rand uthi nje i-attention yakhe yayitshontsha kanjalo yabo uthi wazwakholwa naye ukuthi yazi ngempela lo muntu lo shuthi lo muntu uyangithanda nje ngoba naku phela uvele ngiphi imali ngingamcelile athuke seyisenda nje imali engamcelile. Uthi ke lo sisi wamkhwanazi wagcina nje semnaka lo muntu ngoba phela le mali yayimsiza nakubo engasweleka kangaka kodwa le mali nje ayayithola ayivele ayithola iyayimsiza lo sisi usho njalo. So kuthe ngokuhamba kwesikhathi ke sebeqala ke bexoxa deep uyabona beze besendelana izitho zangasese ithi lentokazi yabona ukuthi lo mfowabo amajalantiya washo wasende isitho sangasese kanti unamajalantiya. So kwase kuba nalokho kulosisi yabona ukuthi yabo ngisafisa nami ukwezwa nani. Kutheke ngo2021 sekusondele nje sekusondele umhla sekusondele uAugust futhi ngabo July uthi lo sisi kwase manje kuphoqa ukuthi sebejola isikhathi eside labantu kuFacebook sebenonyaka wonke na kuWhatsApp baxoxa basendelana yonke into base bevele behlela ukuthi ababonani. Yathi lensizwa kulosisi akasuke eMtuba ezeNewcastle. Hayi uthi ke lo sisi waqala ke manje wakufanele enze iplan ekhaya kubo ebesenza iplan futhi endodeni indoda yasendaweni khona la eMachibini ngithe isibongo zocela ungasisho. Uthi ke lo sisi wayesevele eplana wathi ngomhla ka6 uzoya ekhaya kushuthi waya kumuntu lo sisi mayichaza ukuthi waya kumuntu nje umuntu ohlolayo wayesethi lo muntu hayi kufanele ngelinye ilanga uye ekhaya komama wakho uye ekhaya komama wakho nje uyolala khona ufike nje ulala ungenzi lutho thi maye khona ongashisa impepho asho ukuthi hayi ayishisa impepho asho ukuthi ayizivakashelwe inangu umzukulu orubani. Uthi ke lo muntu ohlolayo mawufika nje ekhaya komama wakho ufike ulale ufike nje uzolala bese maye khona ongashisa impepho ayishise asho ukuthi uvakashile nje uyabona. Ithi ke le ntombazane yomkhwanazi yayisicabanga ukuthi ekhaya konina kwaNongoma ithi yayisicabanga ukuthi angivele ngoba ngeke ngaya kumuntu wathi umuntu kusafanele ngiyolala ekhaya komama nomama futhi ngimtshenile angivele nesoka lami futhi ngilitshenile angivele ngithi ngiyayikhaya komama bese ngikwazi ukuye eNewcastle ngiyobonana nale ndoda engiyithole kuFacebook ngoba nalo sisi wayeseyithanda. Ngiyakhumbula ngalelo langa lomhla ka6 uthi lo sisi le ndoda ayifaka ngemali yokugibela wathi lo sisi hayi unayo imali yokugibela le ndoda izomnika amayisebuni. Uthi ke lo sisi alitshena isoka lakhe ukuthi yazi ngolesihlanu mhla ka6 ngizohamba ngiye ekhaya komama ngizofike ngilale nje bese ngibuya ngesonto noma ngomsombuluko. Ithi angifuna ukulala usuku olulodwa hayi indoda yakhe ivumeke kulo ngolesihlanu ebesethi ke lo sisi ekhaya kube bese elungethu uyahamba uyakwaNongoma ekhaya komama wakhe esokeni lakhe nalo alitshela ukuthi uyahamba uyakwaNongoma uye ekhaya komama wakhe bese lithi so hayi ngizokuhambisa kwaNongoma linevan elisoka imoto eyivan lithi hayi ngizokuhambisa hayi uthi lo sisi bese ngiyaqala ke manje ngiyacabanga ukuthi hayibo nangi manje usibani uthi angifuni phela nami ukuthi hayi ungangihambisi ngoba uzoze ebone ukuthi hayi uthi nje ngathi angizukujampisa angifuni nje ukuthi ngilokhu ngibuza ukuthi hayi yindaba cha uthi nje ngathi hayi wathi lathi malithi isoka lakhe lizomhambisa uthi wavela wathi hayi no ayikho inkinga ungangihambisa nangempela lamahambisa isoka lakhe. Uthi ngo11 wayesekwaNongoma ngomhla ka6 August ngolwesihlanu umhla ka6 August 2021. Inhloso yakhe lo sisi kuya kuphi eNewcastle akuleli isoka lakhe alithole kuFacebook alokho ajolana lo ngo2021 asebenonyaka
lele belokhu limfakela imali besendelana nalo yonke into. Uthi ke lo sisi uma akamdala lo sisi una 27. Uthi ke lo sisi unazi ingane, unengane embili naleli soka lakhe selimlobole lelase lakhona eMtube endaweni. Uthi ke lo sisi malifikele imbeki isoka lakhe kwaNongoma ngo11 uthi bese ethi kuleli soka noma selingajika libuyele eMtuba ngoba usafuna ukuthenga into ezincane azohamba nazo eseya ekhaya komama wakhe. Kusemanqofini ekhaya komama khona indawo uthi semanqofini lapha kwaNongoma. Uthi ke lo sisi wayeze ibambisa ifoni kusekhona leli soka lakhe. Uthi wayeze ibambisa ifoni ekhulume nobala yabo, ekhulume ungathi ukhuluma nomuntu, ekhulume sengathi ukhuluma nomzala bakhe basekhaya komama wakhe.